Pozdrav svima. Upit je bio za obradu špaleta oko prozora. Uvijek pokušavam reći da knauf se za nešto mora držati, a kod ovog prozora, ne znam sad, zato što je izvana mi je jako svjetlo, ne znam koliko će se vidjeti. Tu sam morao raditi preinaku i kutiju kako se zove, za klimu. Pa sam u startu izgubio gornji most, pa sam morao improvizirati, a improvizirao sam na način da, pošto smo ovaj profil morali, više se ni ne sjećam kako je to bilo rezati, uglavnom jednostavno sam podbacio ostatke petice jer su stali, jer za njega će se sad šarafit ploča tu. Onda se odavde, ovo je profil, ja se ni ne sjećam zašto je taj profil tu ispao, vjerojatno je zid trebao drugačije biti. Tu se vidi, uglavnom ovaj profil je učvršćen, ovaj nije učvršćen, ali njega će povezati ploča s ovim koji je učvršćen i ovo je sad donji most. Ne znam koliko uopće se tu kuži šta je poanta cijele priče. Znači ovo je isto ostatak od petice, inače tu bi trebala ići trica. Znači profil trica ide po podu i dalje se ta trica nastavlja. Ovo će sad, tu će bit će ljepljenja i ne znam, nije još svašta nešto. Ali poanta priče je da se ova ploča, da se ovaj profil stavi u vagu. Tu će sad ići ploča, budem snimio, sad znam obrađivati video pa ću snimiti kad bude gotovo. Znači tu ide ploča, onda za ovo ide ploča, tu ću staviti ili ću staviti malo ljepila, to ću još vidjeti kako će taj dio ići, možda čak neće ni trebat, vidjet ću. I ovo je sad ovaj donji most, znači princip mosta je da poveže jednu stranu, središnji profil i drugu stranu i tu će se, i on se isto normalno stavi u vagu, stavi se ploča, sad ću vidjeti hoću li tu podbacivati ljepila ili neću. Ali uglavnom bit će dosta dobro i neće trebati nikakve ni klupice ni ništa. I evo drugi dio videa. Ovdje bi bilo bolje da ovaj spoj nije tu gdje je. Bilo bi bolje da je barem malo prepušten. Ali, kao što se vidi, ja sam ostao i bez šarafa i 35-ice i 25-ice. I tu sam čak, evo vidi se, tu sam stavio jedan šaraf, drugi, treći, čisto da završim ovaj video. Da se vidi kako izgleda kad je to gotovo. Znači ovo je drugi dio videa, što ne trebam naglasiti jer vi vjerojatno gledate u komadu. I za... ne znam, da ne moram kasnije objašnjavati, sam stavio i kant šinu. Ja inače, ima i ljudi koji takerom rade. Znači ona ručna klamerica, pa on ju ovako poravna, pa tak. Ja to ne radim zato što sam par puta znao i neću reći sjebat gleter, ali znao sam zapinjati za taj taker gleterom i onda ne da mi se tražiti klješta da vadim taj pin, kak se već zove, pa sam znao pokidat skalper da bi ga izvedio. Znači ja sam izbacio iz svog rada kod gletanja to. Ja ću rađe nju polijepiti ili ne znam ja na neke druge načine podbočiti, fiksirati i ogletati je. Znači ovako bi to trebalo izgledati. Drži ona super, nema uopće, evo pauk jedan, nema ona uopće potrebe da se ide više šarafa. Znači evo tu se vidi kako je to kad je završeno, a kažem, još jednom naglašam, ovaj spoj bi bilo bolje da se barem malo prepusti. Gore isto nije prepušteno, opet prepušteno je koliko toliko, zato što je ovo naknadno ugrađivano, pa bez i mojeg neznanja, nego čovjek je stavio i prozor, tako da svašta nešto. Uglavnom, tako bi to trebalo izgledati, a ostalo je još malo što se ovog potkrovlja tiče, pa ćemo lagano i početi sa gletanjem. Eto ga, kraj.